Evo ga. Znači, ovo je novi paket, to je 2 nova paketa koja mi je poslala kompanija Gearbest, tako da možemo lagano da počnemo, tako da imamo asistenta. Ajmo. Znači, ovo su poslali, gaming slušalica. Sada, malo je dobilo po batini, to je po guzi, znači kutija je izudarana maksimalno, ali ja mislim da unutra neće biti ništa strašno, tako da možemo polako. Znači, to su te sluške. Izgledaju moćne. To je to, ja mislim da ne misliš u kutiju. Mislim, ovo niko ne čita, ali... Ovo je Caution Each, tako da izgledaju moćno ovako, sad ćemo da vidimo. Ohoho, polako, čeka, to moramo da snimamo. Znači, to je teni kabel, znači imamo, da li je gold plated, to me zanima. Znači, nije gold plated, pozlačen, kako se kaže. To jest, znači, ovo je za mikrofon. Ove USB vjerovatno je za onaj RGB, to ćemo da probamo. Samo da vidimo dužinu kabla. Mislim dužina kabla je standardno kao 1,5 možda 2, tako neće. Tako da vidimo što još ima polako, imamo još sa strane. Polako, ovaj dio je, ovo je kao neka, nije koža, nešto glatko. Znači prvi put imam osjećaj da ovako nešto dio. Lijepe su, definitivno lijepe su. Dobro, ovo je udobno ovaj dio, ovo je plastika, mislim da što se tiče kvaliteta ne bih rekao da je mega kvalitetno. Ja ću vam pokazati cenu kolika je, tako da mislim to ćemo na kraju, to jest ja ću vam reći na kraju da li vredi ili ne, i vidjet ćete cenu normalno. Same sluške su baš teške, tako da imamo mikrofonči i ovdje je vjerovatno ovaj LED light ili kao sjelice ili svetlo. Tako da eto, to je to što se tiče ovih slušalica, normalno morat ćemo da testiramo, da vidimo kako se čuju. Eto, to je to, prelazimo sada na test. Prije nego što krenemo sa testom, znači samo da vam pokažem, ovdje imate ovaj pleteni kabel. S ove strane imate znači Caution Each znak ili G9K2000 ili logo Caution Each. Ovdje imate mikrofon i ovdje možete da znači povećate, sve zavisi koliku glavurdinu imate. Kao što vidite ovdje je debela plastika, znači ne biste trebali da imate prevelikih problema, ali ipak pazite, znači nije neka pretjerana, to je kvalitetna plastika ili tvrda plastika, znači nije tvrda plastika. Ovo što je naranđasto, znači to vam je kao memorijska pena, znači veoma udobno. I bravo, zaboravio se da kažem, znači ovo što sada pričam koristi mikrofon od ovih slušalica, tako da je ovo kao neki test mikrofona. Znači ovaj dio gdje stavljate na uši, znači ovo je stvarno udobno, kažem isto kao memorijska pena, ja sam čak 3-4 sata koristio, nikakvih problema nisam imao. Znači veoma su udobne, tako da nećete imati problema da vas boli uvo ili da imate nekako loš osjećaj i ta sranja. Znači sa ove lijeve strane naranđasto svijetli, Caution Each G2000 i ovdje imamo logo. Sada ćemo da pređemo, da ugasimo totalno, da bude totalni mrak, da ima kako to izgleda uveče, to jest kako svijetli. Prelazimo. I evo nas, znači kao što vidite sad smo u totalnom mraku, lijepo su svijetli, ovo je na desnu stranu, kad krenemo s ove strane vidimo da malo plastiku, to jest probija svetlo plastiku, što mi se baš i ne sviđa pretjerano. Sad krenemo s stranu gdje je mikrofon, kao što vidite i mikrofon svijetli, baš lijepo izgleda. Samo jedino unutrašnje što svijetli, to mi se malo ne sviđa, ali definitivno za izgled moram dati dobru ocenu. To ću ja na kraju da vam kažem tačno, to je da ocenimo izgled, kvalitet, udobnost, zvuk i tako dalje. To je to. Sad tajmo malo da pričamo o ovom dijelu, mislim ovdje nema šta da se priča, znači ovdje je kao kontrola da povećavate i smanjujete glas ili to jeste da gasite i palite ovaj mikrofon. Ovdje imamo, znači smanjujemo ili povećavamo, znači ovaj krugić, tamo povećavamo, na drugu stranu smanjujemo. Znači ovdje imamo mikrofon, ovdje upaljen, ako ga ugasimo, opet upalimo. Znači to je to, ništa specijalno, ali to možda vas zanima. Ajmo sada pričamo o ovom dijelu, mada smo već govorili na početak. Znači ovo je klasičan USB, znači ovo služi već za osvjetljenje, to da vam svijetli, znači nije pozlačeno nego običan USB kabel.
A ovdje imamo znači za zvuk pozlačeno i ovdje isto kao za mikrofon, kao što vidite, pozlačeno. Nije nešto pretjerano kvaliteta, ali ipak će vam trajati dugo, tako da tu definitivno nema greške. Sada došlo vrijeme da radimo test. Sada ćemo da čujemo zvuk. Vidjet ćete na dvije verzije, a ovdje na mom računaru nešto slab glas, ali ćemo testirati isto i na laptop. Na laptop ima drastično jači glas, što se tiče, ali ćete da vidite o čemu pričam. Imamo također još dvije u stvari, kao što vidite ovdje dvije. Imamo jedne kao za gaming, a druge su Bluetooth, ali moguće i na žicu. Pa ćemo uporediti, znači ove jeftine, ove su Super Lux, 25 do 30 eura koštaju, znači duplo skuplje od ovih, a ove 30 eura, isto tako neće, 20 do 30 eura ili 35, ne znam koliko sam ih plati, provjerit ću. Uglavnom duplo skuplje od ovih hoće, pa ćemo ih da ih uporedimo. Ali ove su mnogo kvalitetnije, definitivno, i ova je isto kvalitet. Ali ćemo da vidimo da li mogu ove da se uporede sa ova dva. Tako da, ajmo prvo da čujemo ove. Ovo je znači maksimalno, kao što vidite max, idemo ovdje max, i ovdje sam max, znači ovo je max. Sami procenite što se tiče zvuka, a vidjet ćemo i ove ostale. Nije nešto jako, ali je jako i tekako kad stavite na sluške, to jest na uši. Ovako i nije nešto. Sad ćemo da pređemo na na ove dvije. To jest ovo su moje, to jest ove kako zove Caution Each. Jeste? Sad prelazimo na ove druge dvije. Da vidimo ove kako se čuju. I evo sad ove. Ovo su Blue Edio T3, ja mislim da se zovu. Tako da isto do kraja. Ne možete tako da čujete najbolje, to je što se tiče kad stavite na glavu, tad možete da čujete. Samo da uporedim, znači ove su duplo skuplje od ovih, ovamo, to su duplo skuplje. Možete vratiti pa sami uporedite. To je to što se tiče ovih, sad prelazimo na zadnje. I evo, znači ovo su zadnje. To je ove su sluške, pogledaj kako sam ih sredio. Ali su izdržive, ja mislim ovo 4. ili 5. godina kad ih imam. Veoma kvalitetno, ovo je čak čista koža ovo. I udobne su za slušanje. Znači ako tražite za filmove, znači ne tražite drugo, znači Super Lux HD 681B, veoma dobro. Nemaju za bas nikakve, za slušanje muzike nikakve. Ako tražite bas, nope. Ja ću staviti link od svih slušalica, ali znači ove su duplo jače, samo da datimo muziku. Duplo skuplje od ovih. Dobro, nije duplo skuplje, 24, 5, 6, sve zavisi od kog prodavca. Ove košte 15, 16. Tako da ove su na Gearbest, tu sam ih ja uzeo. Znači ovo je do max. Samo eto kao što vidite. Do max. YouTube max. I ovdje max. Sami procenite. To je to. Sad ću vam ja reći zašto sam ja mislio na laptop da se bolje čuju. Sad ćete da vidite koja je razlika. Slušajte ovo. Znači koliko sam ja odaljen od ovih. Znači to su te sluške. Ups. Mnogo ću čak vamo nisam ni pojačao do kraja. Ne znam da li je to do... Kao što vidite, znači čak nisam ni do kraja pojačao. A već su odlično, znači ovo ne bi mogli na glavu da držite.
a na mom računaru mnogo slabiji glas. Ne znam da li to do računara ili do čega, ali ovdje je, dakle, troduplo jači glas. Ovo samo ne biste mogli na glavu dostaviti. Ili jedino da ogluvite. Inače, jačina stvarno jaka. I bas se čuje, čistina glasa ok, znači definitivno preporučujem. A za tu cenu koliko koštaju, izgled, mikrofon dobar, mislim solidan, koliko para opet kažem. Jedino manu što bih možda za kvalitet, ali dobro, s obzirom da 15 eura koštaju, barem tako neće, 15-16, imat ćete link u deskripciji pa proverite, ali otprilike toliko vam košta. Znači, vi sami ocijenite. Onda ovaj dio, ja mislim da ću to reći već pre početka ovog zvuk testa, kako li već. Generalno, mislim, ovaj dio, to je ova plastika nije toliko loša, debela je, ali nije toliko jaka plastika, tako da morate ipak paziti da ne slomite ovo. Ali kažem, za normalno korišćenje, nemojte sad da očekujete da ćete da gazite na njih pa da preživi. Čuti bre. Da gazite na njih pa da preživi, ali definitivno za normalno korišćenje, kažem, za normalno korišćenje izdržat će vam. Eto, to je to, gledamo se, pozdrav. Sad pre nego što završimo videoklip, samo da ocijenimo. Znači, mi ćemo ovako na brzaka. Što se tiče samog zvuka, zvuk je 8 od 10, bas je solidan, jačina zvuka solidno, čistina zvuka, znači možete ove sluške da koristite i za filmove, i za gaming, i za muziku. Onda što se tiče izgled, 10 od 10, znači mene se izgled baš sviđa, tako da izgled top. Izrada, to je kvalitet plastike je za mene 7,5, nije preterano dobar kvalitet plastike, ali ipak će vam izdržati, znači nemojte misliti da je plastika loša. Onda što se tiče osvjetljenja, ili mislim nije RGB, ali ono svijetli sa lijeve i desne strane i na mikrofonu svijetli, tako da to je itekako pozitivno. Onda drugo, kvalitet kabla 10 od 10, znači pleteni kabel, to veoma teško možete naći za ovaj cenovni rang. Onda što se tiče udobnosti, razmišljao sam da dam 10 od 10, ali ipak odlučio sam 9 da dam. Ja sam koristio 3 do 4 sata bez prestanke, nisam imao problema, tako da nije ono da su mi smetali ili tako nešto, tako da to definitivno top. Onda što se tiče USB ili 3,5 mm jack, znači 7 od 10, zato što nije baš pozlačen USB ulaz, što bih volio, ali s obzirom kažem koliko koštaju, tako da eto, dali smo 7 od 10. Sada je vreme da ocenimo mikrofon. Znači ovo što sada mene čujete, znači ovaj mikrofon sa ovih slušalica, pa sami vi procenite. Ali moje mišljenje, ja mislim da je šestica solidna, tako da razmišljam sam da dam 5,5, ali neka bude šestica, nisam nešto da kažeš wow, ali može i tekako da se koristi za gaming ili bilo šta. Tako da korisno definitivno. Eto, to je to što se tiče ovih ocenjivanja. Sada ćemo za kraj, isto kao što baka prase, da vidimo konačnu ocenu, to jeste finalnu ocenu tiče ovih slušalica, da li preporučujem ili ne. Tako da to ćemo sada da pogledam i da vam kažem kupiti ili ne. I evo nas sada ovdje. Znači ja sam već ovo sve pripremio, snimio, sad samo da ocijenimo. Vjerojatno dobar posto vas gleda baka praseta i znate kako on ocenjuje. Ja sam već bio krenuo da ocenjujem, ja sam zaboravio na kraju da stavim mikrofon, da ocenim mikrofon, pa moram sada iznova. Tako brišemo to, standardno. Što se tiče ovo ima osvjetljenje, to ne možemo da ocenjujemo, to je ovdje da kucamo zato što nismo stavili nikakvu ocenu. To vam je kao gratis, hajde da tako kažem. Tako da ajmo mi laganini, znači idemo 8 plus 10 plus 7,5 plus 10 plus 9 plus 7 i plus 6. Ukupno dođe 57 ocena. Sad ćemo to da podelimo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dakle podelimo sa 7 i dobijamo ocenu, znači 8,2. Tako da, kao što vidite sami, definitivno moja preporučujem, ja kažem, znači ja ocenjujem ovo na tu cenu koliko trenutno košta. Ove sluške trenutno koštaju 16 eura, 16, 17, 15, tako se kreću. Ako bude 20 eura plus,
ne, definitivno ne preporučujem. Sve što je ispod 20 eura preporučujem, znači tam možete kupiti. A jedino mana što može da kažem, ajde, mikrofon nije nešto specijalan ili da kažem wow, a plastika kažem nije neka mega kvalitetna plastika, tako da morate da pazite da ne biste zgazili. Mislim kao svaka plastika puca, ali ja više volim kad je nešto kao metalno ili aluminijum, znači to ja više volim. Znači kabel smo već rekli 10-10, izgled 10-10, udobno stvarno top, čak mi se dešava da dosta puta koristim ove sluške po 4-5 sati, znači na glavi uopšte mi ne smetaju, tako da za udobnost ne šekirajte se. Nisam dao 10-10 zato što samo jedne sluške mogu da dam 10-10, to su, sad ćemo da ih vratimo, to su ove ovdje. Ove su za udobnost brale za povek. Tako to je to. Ajmo samo za kraj da pogledamo kako na glavi izgleda, tako da ovo pakleni igra Fortnite. Uskoro očekujte unboxing i review od ove tastature, dakle ovo je nova tastatura. Onda s ove strane, kao što vidite, lijepo izgledaju. I ovdje na mojoj glavi, kako sam zgodan, ljubi me majka. Znači, kao što vidite, fino svetle. Eto, tako da to je to. Došli smo do samog kraja ovog videoklipa. Ako želite da uzmete, imate link u deskripciji ili da proverite koliko trenutno koštaju. Ja ću postaviti, znači imate na Gearbest. Vidite, kažem, ako je 16-17, tu do 20 eura može, preko 20 no. Znači ne preporučujem, jer možete bolje naći za 20 plus eura. Eto, to je to. I vi, bravo, napišite u komentaru, znači kako vam se čini izgled, jer meni se lično dopada ovaj izgled. Znači meni se lično dopada ovaj izgled. Eto, to je to. Došto je bilo priče. Vidimo se. Ajde, ćao, pos.